Marsuyay may deklarang Fire Prevention Month, uling neng panahon na iti, maralas mi kakasilab. Pero bula na naning Mayo, misusumangid la pa mo rin ding insidente ning silab, karing miyaluwang lugal kalupaketi Central Luzon. Aldot Bengi, makastandby kanuing Bureau of Fire Protection o BFP, lakwas king panahon na iti ang masiriing pali. Emo grass firing re-respondihan da. Mika kasilab mo naman karing residential area, sampo paing pilang beses sa Maragula api, king Bundok Arayat, amerapat niti mong Abril. Agpang kang Fire Superintendent Christopher Lumiwes, pamuntok ning Operations Division ning BFP Region 3. Ngening miraras king extreme level ing pali ning panahon, mitatas mo naman ang insidente daring silab. Kaisang kayo, laging naririnig nyo na nga ngayon yung tunog ng bombero. Ibig sabihin, ganun sila ka-busy dahil ganun karami yung nire-respondihan. King Fire Incident Data ning BFP Region 3 para king first quarter ning Banwa, miras na laking 665 ding kaso ning silab. Mas marakalare ni kumpara karing 404 akasong meta laking parehong panahon. Emo naman biro ay estimated damages pauli daring silab, amiras king maygit 1.2 billion pesos. Kaya beka ring top 3 causes ng silab ding electrical connections na ating 105 cases, overheated home appliances na ating 42 akaso, at open flame king pamagluto na ating 31 cases. Base king datos na ng Bureau of Fire Protection manibad January hanggang April 2024, mitas king 65% ng fire incidents king mabilog ga Central Luzon. Mani mo nang sangkana pa mo rin ng silab ing electrical connections. Pero akit mo naman namitas ing kaso na ng grass fire pauli ning sobrang pali ning panahon. At sulaking 270 ring kaso ning silab, ding milista king lalam ning non-structural fire, kaya belaki na ring grass fire. Ing simpleng pamanog siya upos ning sigarilyo, peligroso yakano king makanining kapaling panahon. Extreme heat ngayon, na halos lahat na ng, saan ka man tungin, lahat ng mga damo ay talagang tuyo na, kayang possible na yung mga tapon-tapon natin mga sigarilyo, kayang mag-generate at doon mag-umpisa yung isang grass fire. Dagdag na pa ning BFP, ing pali ning panahon, tamo kontrolado. Pero ding posibleng pagumpisa ning silab, malyari talang alis siya na. Midake naman mapilang tips ing ahensya ban makaiwas ka ring fire incidents. Yung mga lumang wirings, i-check natin. Sabi ko nga, yung mga unattended open flames, iwasan nating magsiga. Kasi pag na tumalon konti doon, lahat ng kapaligiran, tuyo kasi. So yung mga alipato noon, yung hindi napabayaan, hindi nakita mo, kumalat pala, tinangay ng hangin, tumalon doon sa isang grassy area. Mag-umpisa ng malaking grass fire. Maralas kano ka rin masisilab balengeni, midadame mo naman king grass fire. Dinisin din natin yung mga damuhan sa tabi natin. Kailangan may mga 3 to 4 meters ang malinis siya para hindi na aabutin pa ng grass fireman ang ating kabahayan. Usually, ganun kasi yung iba. Nag-umpisa lang sa damuhan, inabot yung kabahayan. Maraming sunog na ganun po yung dahilan din. Dagdag paganakana pa ng BFP, isave la ring emergency numbers, kalupa na ng BFP. At nung mikasilab, bayo yung sabla, i-report pa mo iniking BFP, banagad lang makarespondi. Iba kasi video muna bago ko maganda tumawag ka na muna. Yung delayed ng pag-report ay mas malaki yung magiging fire damage. Ako yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.